Leti, leti, ptico malena. Jel vas zanima koliko se može zaraditi u Glovu? Ajmo skupa saznati. Evo ljudi, idemo po prvu vožnju danas, dobili smo DM u centru Dalmare u Šibeniku, idemo pokupiti nekih 3 nešto eura, jako loše s obzirom da je danas i kišni bonus u Šibeniku, tako da to treba biti plaćeno više, ali ništa, idemo pokupiti u DM pa ću vam reći koliko točno to plaćeno. Dostavljamo pakete kupcima. Paketi. Evo kao što vidite ljudi, prva dostava je dovršena. Punih 3,34 smo dobili za to. Dostava je bila nekih 10 kilometara, samo da znate, tako da, eto, kome se isplati nek vozi, ali ono, još plus kišni bonus je u pitanju, što znači da je to još nekih 20% diže ovu dostavu, znači bilo bi 2,80. Ljuta para. Evo, dobili smo narudžbu nakon 20 minuta čekanja, i to veliku narudžbu od 4 eura. Znači idemo je pokupiti u Čevapčinicu Mačak i onda vozimo na Šubićevac, što znači da imamo nekih 8 km, 9 km za 4 eura. Odlično plaćeno. Vidimo se u nastavku. Narudžba broj 2. Čevapi kola. 4 litre pive. Ovdje će biti dosta. Idemo skupiti to. Imali su samo jednu pivu, nažalost. Neće se moći ovi narovljati kako stili. Ali dobro je vidio. Bar jednu možda se. Što je danas lijepi kišan dan, što je danas lijepi kišan dan. Ja vozim za 2 eura, ja vozim za 2 eura. Što je lijep i sunčan dan, ima samo jednog piva. Nisu imali uopće niti 2. Što je lijep i sunčan dan, moram voziti za 2 eura. Jer kako ću inače napraviti video Glovu ja? Evo ga ljudi, još jedna narudžba rekordnih visina, 2,5 eura. Opet Studenac idemo pokupiti. Šta reći, odvešćemo još ovu jedan nogon nabijan Glovo torbu. Evo ljudi, potvrđujemo dostavu i sad ćemo vidjeti sve skupa. Znači plaćanja. Ovako, znači imamo 14 eura, s tim da imamo 1,30 napojnicu, jel? Znači, ako to oduzmemo, zaradili smo 11 eura za 4 narudžbe koje smo odveli. Tako da ono, vi sami zaključite da se to isplati ili ne isplati raditi. Ovo su neke 2 ure posle. Tako da ono, šta satnica, 5,5 eura. Loše. Evo ljudi, vidjeli ste koja je zarada i koja je računica na Glovo aplikaciji. To je bila epizoda 1, sad ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte za epizodu 2. A do onda, leti, leti, ptico malena.